yakho ka TikTok angizeli nje ngayo. Hayi webafowethu so lo sikhuza nje lento le yabona bafethu yekeni lento yokuthi ungene kuma comments omuntu ufuna ukumthuka ufuna ukuyikhombisa ukuthi uyinsizwa because abanye abantu badaleke kabi khona umuntu othi umhlubula umoya eyeke yonke into ebe nesineke khona lekenge lesineke ebe nesineke sokufuna manje ekufune eze kuthola umuntu utholakala uphangalele lapha akusaziyo ukuthi ubulawe yini seyisele ingane zakho ngokuphapha nje yabona lo kusuka nje uyothuka umuntu ongamazi umuntu akakunakile ubhizi unakane naye wena uyamthuka usho ukuthanda kwakho bafethu khuzekani uyabona uma uzozenza insizwa ngento ebhedayo insizwa zalala thina siyazazi insizwa yilala uyabona ngokungalaleli uyitshela insizwa ukuthi endoda semhlabeni la ngamsukeli umuntu ongamazi if ixaka icontent yomuntu dlula akekho umuntu ophoqwela ku TikTok ukuthi ebuka ivideo omunye ngenkani if you feel like icontent yami awuyincanyiwe dlula vela sazana but wena musuzwa na ingqondo ukuthi kumele ungithuke bafethu khona abantu abadaleke kabi la eminyango yabo ngiyazi into mingakaqondi uyaluyitshela ukuthi wena uyinsizwa akekho umuntu ongangithinta in ngalami ngaba bagadwa abantu uyabo ngaba bekho abantu abaphile nabantu ababagadayo if ukuthiwa kuhamba kanjalo khona insizwa la eminyango yekeni lento yokuthuka abantu kuma comments doesn't matter ukuthi umuntu wenzeni ekucasula ngana but musukumthuka umuntu because inhlonipho nje obesho nje malo umuntu inhlonipho icheap ayibizi imali free of charge ukuhlonipha nokuhlonipha umuntu ufana ukuthi uzihlonipha wena because uzongethuka kanti ngelinye ilanga uzovela ulende kumina yabo uvela uthi nje konto oyidinga uvela ufikele kumina kanti wena wangithuka ngivele ngirecognize isithombe ukuthi awunanga lo muntu owangithuka uyabo kanti ngile nhlobo engaxoli njengami nje mina ngile nhlobo engaxoli mina nje once waxabana nami ngazi ukuthi hayi asixolelene ngisho ngingathula ngihleke kodwa ngisuke ngazi ukuthi linye ilanga wena kukhona ozokuzuza kodwa ngoba lonto isuke isihlele enhlizweni nami ngeke uzuyihlehlisa ungena kuma comment ungithuke usho into eyithanda ngeke uzuyihlehlise lonto usuyenzile wakhombisa ungangihloniphi zabuka inkumbi zabantu nami ngizokwenza into oyoyisola usuwedwa yabo usunganayo intuba yokuphuma futhi kuleso simo zobubhekene naso asiyekeni ukuthukana let's enjoy TikTok we are there to enjoy we are there ukuthi sihleke sikhombisa amakhono ethu and move on hayi ukuthi wena ungayithandi into yami usuzongithuka yazi khona umuntu obe nesibindi sokubiza ngomsuni kanyoka athi umsuni kanyoka athi igolo lakho akakwazi uyabo akakwazi ukubona ku TikTok uhleka noma udansa noma wenza nokuthatha kancane kanti thina silathu wefun sinenkinga eziningi ngakho ngizothi mase ngiqondene nawe sengithi alright ake suboneke lo msuni kamalo ngithuka ngawo ukuthi uhamba ufike uqala ube nenkinga you understand and abanye abantu banemali mnganami khona umuntu okugijimisa ngemali nje awunayo wena imali yokubaleka uyabo wobuza abantu ababaleka ukuthi kubiza kangakanani ukubaleka futhi obuza abantu abaziyo impi ukuthi impi ibiza kangakanani wena muzongena la uzenza isigora uthuka abantu yo papa mohlupheke yo papa muxakekile uyabo la mazwi ami wakhumbula hey ake ngidrive nginike phansi.